ljudi mnogo znaju o meni, međutim, ti početci nekako su ostali u mom sjećanju i volim da se prisjetim toga. Odrastao sam u malom gradu, Bosanska Krupa, gdje nije bilo muzičke škole, gdje nije bilo u tom trenutku nekih bendova. I tako da su bile male šanse da će bilo ko ući u ovaj svijet muzike odrastanjem u tom gradu. Međutim, sjećam se kao da je danas bilo, bio sam osnovna škola i bio je veliki odmor i prijatelj koji je sjedio sa mnom pozvao me i kaže iza škole ima dom kulture jedan i on mi kaže ima neki plakat na kojem piše prijave, odnosno audicija za festival Djeca pevaju hitove. Ja, znači, pojma nisam imao ni šta to znači, Djeca pevaju hitove. To je prva moja spoznaja za neko takmičenje, za nešto, prva neka priča. I on mi je rekao, hajde da se mi prijavimo da pjevamo. A ja prije toga, znači, nikad nisam imao ni kontakt s muzikom, niti sam imao neki muzički instrument, ni ništa. Ja sam onako, dječački rekao, hajde idemo se prijaviti, pa šta bude. I mi smo otišli tamo i sjećam se, bilo su neka stara vrata i on meni kaže, hajde ti prvi uđi, pa ću poslije tebe ući, a ti se prijavi, pa ću poslije tebe ući. I sad, znate, dječji strah, treba sad ući na ova vrata. I rekao, hajde idem ja prvi. I ulazim ja prvi, unutra su dva čovjeka. I oni mene pitaju, jesi ti došao da se prijaviš za festival? Rekao, jesam. A ja pojma, nemam znači, niti sam kad u životu pjevao neku pjesmu ili ništa. Šta ću, nema ništa drugo od se ne dešava u gradu, idem, rekao da vidim i to. I ja sam se prijavio, u tom periodu bio popularan Plavi orkestar. Oni su bili mega popularni među nama tinejdžerima i ja sam prijavio 2 pjesme kao od Plavog orkestra. I kaže, dođi sutra, donesi kasetu, to da probamo, imaš li talenta. I ja sam izašao vani, sam uzbuđen onako i čeka mene prijatelj. Kažem ja njemu, prijavio sam se, hajde sad ti. Kaže on, jesam te zeznuo. Kaže, ja neću. I to je bila ta priča. Danas kad ga sretnem, on kaže, boga mi sam se ja zeznuo. I to su bila ta stara drvena vrata na koja sam ušao i eto, ko bi rekao da ću ulaskom u tu prostoriju kroz muziku i obići cijeli svijet. Baš kao što obilazim danas. I evo, danas radim intervju u Čikagu, prekosutra putujem u Zagreb, onda u svoj grad, poslije toga u Beograd, pa nastup. I takav je moj život sad. Ta priča se završila tako što sam ja na tom festivalu pobjedio. Osvojio sam svoju prvu gitaru i to je bilo nešto nestvarno za mene. Donio sam kući prvu stvar u osnovnoj školi, bio sam tog uzrasta, donio sam prvo nešto što sam ja zaradio, ja osvojio i poslije toga sam, kad sam počeo svirati malo ušte akorde, vidio koliko je zapravo taj svijet muzike lijep, koliko ljudi vole osobe koji znaju da sviraju, da pjevaju. I onda sam nastavio sa muzikom, upisao sam srednju školu. U srednjoj školi sam već osnovao svoj bend. Bend se zvao Bosk i tad kreću one najljepše stvari. Bend u srednjoj školi, djevojke, neke naše autorske pjesme. I tako sam vjerovao u uspjeh kad sam počeo s tim bendom. Uvijek sam imao viziju da ću napraviti nešto, da ću proći velike bine, velike scene. I onda se desio jedan show u Bosni i Hercegovini koji je poput današnjih Zvezda Granda. Međutim, on je bio toliko popularan da su svi samo gledali to. Bilo je nekoliko kanala na televiziji i ja sam se odlučio prijaviti na taj show. Prijavljujem se na taj show u Sarajevu. Nakon svog prvog pojavljivanja zapazili su me tamo i odmah sam počeo da dijelim autograme, da se slikam sa fanovima, jer zaista to bila ogromna popularnost. Sjećam se da kad sam ušao u top 40, kad me je mama nazvala u srednjoj školi,
jer su nju pozvali na kućni telefon tada i rekla da dođem u Sarajevo da nastavljam takmičenje. Ušao sam u top 40, a tad je bilo, ne znam, nekoliko hiljada. Taj show, svake subote smo punili Skenderiju, na kraju došao sam do finala, tu smo napunili Zetru 2 puta, vikend za vikendom. Toliko je bila popularnost velika. Moje lice i pokaži osmijem se. Djevojkom sutom tiho pokraj rijeke što koračaš s tužnom sjenom na licu tvoj i kosom nježnom i kosom plavom kao raj. Jedina moja tebi sviram ja, jedina moja tebi pjevam ja, jedina moja tebi sviram ja, jedina moja tebi pjevam ja. Sjećam se kad krenem ulicom da su trčali djevojke, ne samo za mnom, i za mojim kolegama koji su tad takmičili. I u tom šovu ja sam osvojio drugo mjesto. I tad sam definitivno odlučio da će muzika biti moj život i moj poziv. Trebao sam ostati u Sarajevu, međutim, moja porodica insistirala na tome da završim fakultet. I nekako taj period, da li da ostanem tamo ili da krenem na fakultet, ja se ipak odlučim da je možda prerano za mene. U tom trenutku bio sam tinejdžerska zvijezda u Bosni, a još nisam završio srednje škole, još nisam položio vozački ispit. I nisam se mogao nositi sa tolikom popularnošću koja zapravo nije imala još neku zaleđenu, nije imala pjesme. I vratio sam se, onda sam upisao fakultet. U međuvremenu sam malo svirao, snimao, gostovao. I kad sam diplomirao 10. onda sam rekao sad je vrijeme da se posvetim onom što ja volim, posvetit ću se muzici i odlučujem da se prijavim na Grand. Tad kreće sve. Audicija je bila u Tuzli. I ja sam još nekim povodom otišao u Tuzlu, pa vidjet ću, rekao, možda se prijavim, možda ne. I taj dan došli smo u ulicu, odnosno na mjesto gdje se održava audicija i tu sam vidio, možda je bilo negdje 500-600 kandidata, ludilo, sjećam se. Saša Popović je prošao kraj nas, mi smo ga gledali. Zaista sa čudom, veoma uspješan čovjek u svemu tome. I vrijeme je došlo sad da izvučem, da se prijavim. Ja pitam, pošto moram nazad kući, kad ću znati kad će ko doći na red. Jer ako izvučem, ne znam, neki broj 400-500, da svakom treba 3 minute, ja ne mogu ostati tu, ići ću kući. I kaže taj čovjek koji izvuče broj, taj broj koji izvučete, tad nastupate. I vjerovali ili ne, ja izvlačim šesticu. I ulazim, pjevam, odmah sam dobio aplauz, prošao sam i tad je sve krenulo. Prvi krug, drugi, treći, četvrti, peti, svi glasovi, finale. Ermine, Bosna i Hercegovina u tebi ima novu veliku zvezdu. Ti si neko ko je rođen sa zvezdom, koji ima veliku zvezdu na čelu. Tebi ovo takmičenje može samo da bude jedna onako, jedna odskočna daska. Totalno je nebitno, pobedio, ne pobedio, finale, ne finale. Ti si, dečko, rođen da budeš zvezda. Hvala vam od srca. Ali ti si stvarno rođen da budeš zvezda. I nema šanse da ti ne budeš zvezda. Tako da je totalno nebitno kako ćeš ti u ovom takmičenju. Bilo bi super, znači stvarno super, tebe bi olakšalo, ali tvoj put je, evo, pošto me zovu ovde Baba Vanga, tvoj put je siguran i čist kao suza da ćeš ti napraviti veliki posao. Vrlo si jedinstven.
nevjerovatno koliko je autentičan u toj muzici. Mojne meni to, mače maleno, mojne meni to si Bugatti boy. Mojne meni to, mače maleno, mojne meni to si Bugatti boy. Poslije toga moje pjesma, najljepša stvar koja mi se dogodila je možda ta pjesma Moj iskra u vinama koja mi je donijela mnogo uspjeha. Postala je veliki hit, pogotovo ovdje u Americi. I kreću turneje, kreću putovanja i evo danas sam tu gdje sam. Imao sam sreću da evo nekako jako brzo obiđem cijelu Ameriku i zaista sam oduševljen. Oduševljen sam i ljudima koji žive ovdje, ljudima koji dolaze na koncerte, organizatorima, a posebno životom. Nekako ja volim to brzo, energično. Zapravo, kad odmaram, volim potpunu tišinu, prirodu, a kad sam u akciji, kad stvaram, kad radim, kad putujem, volim da je najjače što može. Amerika mi se svidjela, svaki grad ima neku svoju priču. Evo, sad sam bio na odmoru u Las Vegasu. Tu, što kaže ono što se desi u Vegasu, ostaje u Vegasu. Zaista je život lud i provod je lud i planiram i nastup održati u Las Vegasu. Ali pored Vegasa postoji puno gradova, recimo poput Chicaga, poput St. Louisa, poput New Yorka, gdje imam mnogo svojih prijatelja, gdje sam stekao velika prijateljstva i stvarno se kod njih osjećam kao i kod kuće, dok pričamo, dok se družimo. Što se tiče Amerike, želja mi je da u narednom periodu snimim i možda 1-2 spota ovdje u Americi i mislim da će uskoro doći do realizacije. U planu su nove pjesme, pa polako ćemo skupljati pjesme i za album, tako da sve ide svojim tokom. Pa evo, ja sam radio, znači, cijelu godinu, evo sam do sad i uzeo sam malo odmora, bio sam u Vegasu, međutim, ljeto kod mene uvijek ima posebnu priču, ljeto je puno nastupa, ali ja onaj slobodni dio ljeta između nastupa volim da provodim u svom gradu, u Bosanskoj Krupi gdje sam odrastao. Zaista je to za mene posebno mjesto i pored rijeke Une, gdje sam zapravo i počeo moje sviranje gitare s društvom, s djevojkama. To je posebna neka priča i zaista volim da se odmaram u svom gradu. Postoji mnogo mjesta na planeti koje sam obišao, međutim, ja svoj mir pronalazim pored Une, negdje u kanjonu, gdje se družim sa svojim društvom koje se okupi iz cijelog svijeta tokom ljeta, gdje se prisjećamo svega, gdje sviramo stare, dobre pjesme, gdje roštiljamo, gdje okrećemo janjce i tako. Zaista jedva čekam svako ljeto, najviše zbog toga što tada dođe mnogo mojih prijatelja iz cijelog svijeta jer ja tokom godine putujem u te gradove po svijetu, neke od njih vidim i onda se radujem kada oni dođu kod mene. A naravno vikendima su nastupi po cijeloj BiH i šire, tako da vjerovatno će tako biti i ovog ljeta. Pa budući da je prije 2 dana završila moja američka turneja, ja ovom prilikom zaista želim da pozdravim sve organizatore, posebno da se zahvalim svim ljudima koji su bili na koncertima. Zaista sam oduševljen publikom i nakon novog singla i dok obiđem još neke države širom svijeta, ja ću isplanirati i ponovo doći u gradove gdje mi je zaista bilo lijepo. I ovom prilikom pozdravljam svu publiku, sve svoje saradnike i prijatelje. Pozdrav od vašeg Bubije.